We have seen many people are earning money from scam and fraud apps. Joy keepen posa kilong lanji po jone scam fraud lapen unknown apps long tangka ke palong dun lapen ki claim dun tum doping lo. Actually lahai apps ke lake Play Store long le lake just temporary panchot. Before joining or invest the money, he or she should know or think that it's just a part-time job. Part-time job protang tela ke puthek the komantu dong ka chibon pone komantu dong ka chiklos pone kicheng ako ke mission for last ke 402 not found 402 error ilitum tuarlong fast food chana pukuri pani puri laha ki jor thekdam long but they are doing just for a part-time short period phansi ki jor cho laso earning apps no mang laso part-time job son thakasi radak tan tum ki jonu cheri dangchi all these earning apps like just for 1 month phancho. Example, 90% ang financial lo halak ki claim 3 weeks lapen 1 month lo patang tenang li claim nung tay tang nilo athe laso apps ke lake chiklos tap po kang kil po jongsi halak ki claim 1 week velam tenang li invest dum paprap jenon al lapen ke profit samay palong dun jongsi hala 1 month ki claim dun patang tenang li invest te ay tang nilo ladake ka laso apps ke ka chiklos po. The real point is that lahai apps like just for short period panchot 100% permanent punang li tum chihok iri Nizerpo isi IF long John lo 500 invest lo. Ako 500 invest lo tangte double profit long pupu hala ijen mang telegram long benthan lo. Anke 500 ka invest ben hapu IF bentan luno da chiklos lo. Napeng hapu ijen lap telegram long bangta last in 2020 pusina check line tu. Jo lasi trust rate chire penle claim do non. Jong se nali tum real money earn ji 100% fraud ka lipin IF prutang tani tum Rose Dhan, Winjo, Rami Circle, Ludu Supreme, lapen 1x bet lahat bang ke claim don me. Lapen ke nali tum si affiliate marketing ya taning hang prutang tani tum Amazon, lapen ke Flipkart, lapen ke Leads Art affiliate marketing lahat bang same aku claim don tumi lahat bang ke real percent 100% lo lahat ke. Lapen kenal tum si message typing kitok akam jata ning hang o prutang tani tum data entry lapen captcha typing ha bang ke claim dun thumi laha ke real 100% lo lasi kachiri nanji ke nang tum adriteng sudo lasi nang tum se earning apps claim ji puta nang tum kachiri pele claim dun no lasi ini video ke lasi kang tom polon jo la so awareness video nang tum kato kabe puri to han pach thang thal laha ke just for fraud lake mate 1 month laha phan cholas jong la tum permanent lapen pa invest tan ama poisa na ke pa invest dun ri kasila hello ini kachiri video lasi kang tom polon give card